बकरी 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 डिमांड है ना नहीं नहीं बकरी या तो चंगलो टेस्ट लाई तो दिन में कंडा नहीं था क्रॉस शेप तो तमिलनाडु ना या जूसा ही तो दिन फाड़ रुआ तो दिन में खासा इडली ता डोसा निकेरा चंबुशो लस्ट्रा तो दिस साजा ते मिंग लगा लग दो आराम पालियम लंच लग दो सॉरी तो दिस चिक नोरे ना कोंदो शू इस तो दिस साजा ते लेसो किधर जाएगा वहाँ जाएगा ना 됐어 말해. मालूम नहीं रहा है. अच्छा ये वाला बंद है. ओह 10 लाइन. तभी तंदा इटली दी नदीला क्लोज चेसा तेरे को जैसे तो तंगा तो दिल्ली बा हसनपुर लसती. तभी ला यहाँ इटली के रचे बोल तो ये सांग मिलाती लग तो बामा होटल बन रहा. तभी इतनी याद होना रहा. अरे कंडाचे माँ दिल्ली ना कसम तमिलनाडु इतनी याद हुआ. तभी हाईवे डंप चिकेगी तो तनालोश चुए रहा. ता इटली ता डोसा तो टेस्ट कर रहे चिकता हुआ. ओके. 나도 이블리 사서 계속 전부 콜레가 치즈 치스려고 콜레가 시장이요. 야, 땅아다는 델리디요. 콜레가 시장이들이 치즈 치스려고도 한들만 치즈 치스려고 하니 안델라 지단다 데레 사자텔라 콜레가리 단다 시장에 다 보사다 무사드니 미디 여러 제할 등에서 다데라 이틀이 다 도사 제드 사사로 와이케라 참 시부시올라 진짜 시올라서 한 데레 데질레 이마 데레 직다에다 당연 상왔다. 나고야는 집에 가면은 운영으로 신부다. 지금 콜레가 시절에나로 또 소송 모셔발로 인지민이 뒤라 시스로 이 운영으로 신부도 아니 근데 라스와야 아니 아직 딱한데 봐. 운영으로 신부도 이 인지민이 쇼 이리다 비사가 이리다 디라가 셔바님도 뿌리 상인도냐 뿌리도 도사에도 라스